Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Ngizokucela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke cindezeleke ibhathini nje usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje occasional sent-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi phela kuthole zonke iy'ndaba-ke ezintsha ngizoloke nje kulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke sengakwenza-ke wena-ke lapho ukuthi-ke cindezeleke ibhathini usubscribe njengamanje-ke udaba kulethele lona namhlanje sekuvele-ke umlisa-ke laphana-ke waveza-ke okuthusayo-ke laphana kwenza ukuthi-ke laphana kumongameli wezwe u-Cyril Ramaphosa-ke angehli-ke esikhundleni-ke yize noma abantu-ke bengasamfuni-ke. Waveza-ke enkulu-ke imfihlo-ke laphana-ke kodwa ngifuna ukuthi mina wezwa ngami phela nje into nje udlala-ke ividiyo-ke uzizwele wena ngicela lapha uzwile-ke le video ngene comment section-ke futhi umbono wakho ukuthi ngicabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke msicindezela ibhathini nje usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje occasional sent-ke elimnyama-ke leli-ke nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Nendlebe ngize nendaba allegedly webhuti hey wayekhuluma indaba enkulu, indaba kababa wenkomo. Ubaba wenkomo bafethu angazi noma mhlambe abanye zabe eqayini ngayisho lento ukuthi ubaba wenkomo yena kahle kahle ngokwakhe useresign. There's only one issue, i-issue ukuthi mayephuma lapha ukuba umongameli akafuni ukuboshwa, yiyo kuphela i-issue. Yena he's negotiating that ne-DA. I-DA ifuna izinto ezifunayo ngodli, uyabuya ezonegotiate ngapha nalabo abangakuye, nalabo abangakuye bathi angeke baze bamthembise leyo nto ngoba bathola u-40% abayitholanga outright. So njengoba bengayitholanga outright, so it means bazohlangana nabanye. Uma behlangana nalabantu abazohlangana nabo kunzima ukukuthembisa ukuthi angeke azaboshwa. So that's where the issue is mntaka baba. Ukube kuya ngaye ngabe usehleli phansi, but manje kumele aqala athole isiqiniseko sokuthi uma ehlala phansi izokwenzeka yini leyo nto. Ngeke ngezwe abantu bebangumsindo bethu baba uMsholozi uyoncengile ufuna ukuthi akucishwa amacaca. Akuba uMsholozi akaza kusho lokho, akaza kusho ukuthi kucishwa amacala akhe ngoba akanacala vele, yabo. Into ephambili yile kababa lo wenkomo ukuthi yena akafuni ukuyikhindini. So manje ke akulula ukuthi aresign njengamanje, kodwa yena ngesingawo seresignile kahle kahle kudala resign baba wenkomo. Sekushoda nje ukuthi kube nesivumelwano esizosho ukuthi hayi mfowethu angeke sikushushise, yabo. Once kwenziwa lokho baba wenkomo uyahamba, his good as gone vele, yabo. So injalo nje lento mntaka baba, injalo nje. Kudala nje ngayisho leyo nto ngane yakwethu ukuthi ke phela indaba uma uzethula la kwesinye isikhathi kunokube ngathi cha akuzona, kanti cha izimpela. Into nje esukisele ukuthi mhlambe umuntu azenzele ngokwakhe yakhe research azokwazi ukuthi abone ukuthi ngempela allegedly is correct. Injalo nje mntaka baba, ngibonga ithuba.